Warga Patisi TV. MLA juga mahati konstituensi bat Charles Marngar. Ula ong ba mau kum MLA bat boroki MLA ke NPP ke Temri Boy. Kitab tak jingkemen pau menteri rang ba ke Jelau Konrad K Sangma. Ula ai bah eu ba sostenes sotun ban longkum menteri sarkar nari Boy district. Hak jing keren bagi lapat hai kubur hak si tarik urisa orja pesan. Hadin ke jing pun kuburam ke NPP Riboy eu ba sostenes sotun uba Charles Marngar ula ong bagi MLA ke NPP na Temri Boy. Kidanya ke juk ke jingkemen. Namar ba kila ang nuat laslam ba way na ki MLA ka parti na Temri Boy uni orong haga kunhun menteri kanang bakan nong gajing mentoy ke distrik Prokhoi. Ka gajing keman ke bakrau hadu kata-kata na kementa jong ka Temri Boy barok kowe. But i barok pikip ba menta la asnem steng ni ngimdan minister haga ne ketam ke ba menta. Ngidan sant lagi konsensi but ipen pau nga kumway na ki nongmi kman ngapen pau gajing sokeman ke bakrau but mendai tang mga nakaliang jong MLA na isning Dr. Sileng do ibedon lang gini gisngi i ba daman ba lamare ipen pau sisa gajing sokeman ke bakrau alor ba chief minister jongi ula shim ya kani ke sinjam ban aiben talem ba way ni ki MLA jongi undan ke kabinet kani ke jingdon ke jong u way u MLA hapo ke kabinet kala long sisa ke jingkurku amtang na kamta ke Temri Boy hindai ngangai ba kalong ke jingkurku nam ta ke state e brokoi ke nakaliang ke jonga ngapen policy silpat ke jing sokman ba ke dong Riboy brokoi ke bala yar ke badan hadu santli ki konstitusi kumul ong ipi iyo menta way minister kabinet minister hakani ke kenti ke menta. Hey, up, ruko. Schwaba finchet da kajuk si kajuk ko umpiang balapin don kam. Up schwa, namar kaneka kta ya kakot kakya jong fi pat kamariang rukum jo. Da ka basyet da kaneka umpiang kan tau bonjat ki jingpang. Henry Pimday pat bante siya nala ne bantang pendono. Henry minta ka ruko ne ka repurpose use cooking oil scheme kala ban penkala ya kani ko umpiang siya ka biodiesel. Tinamar kata limba ka ruko kakot kakya pat kamariang rukan ktasyo.